turabashoje mwese badukurikirana kuri iyi shene. Imvano y'ibyaha byafungishije abasirikare n'abanyamakuru. Ashize iminsi mike urukiko rwa gisirikare rukoreye Nyamirambo rutangiye kuburanisha urubanza rw'abantu 28 baregwa ibyaha bifitanye isano no kuba baraguriwe itike z'indege hakoreshejwe amafaranga ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni ikibazo cyamenyekanye ubwo abanyamakuru barimo Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju ukorera RBA, Ishimwe Richard wa SKFM na Mucyo Anta Biganiro wahoze muri uyu mwuga batabwaga muri yombi. Kuwa gatanu Kanama 2025 ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda basohoye itangazo rivuga ko abakurikiranwe mu butabera barimo ba ofisiye babiri ba RDF n'abasivile 20 bakekwaho ibyaha birimo gufatanya mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ufatanya mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Mu minsi ikurikiyeho abakurikiranwe bagiye biyongera uko abagejejwe imbere y'urukiko bari 28 barimo abasirikare batatu aribo Kapiteni Penina Mutoni, Kapiteni Penina Umurungi na Majoro Vincent Murigande. Hakurikiranwe kandi umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora CSP Hilary Sengabo na mugenzi we bakorana CSP Olive Mukantabana. Uretse aba urubanza ruregwamo n'abasivili 23 barimo n'abanyamakuru ba siporo. Ruregwamo kandi Kalisa Georgine wahoze ari umuvisi wa APR FC na Mugisha Frank Jangwani wari umuvugizi w'abafana b'iyi kipe cyane ko ari nayo ibirego byinshi bishingiyeho. Urukiko rwa gisirikare rwanzuye ko aba bose bagomba kuburanishwa mu muhezo bw'umutekano w'igihugu cyane ko ibyo baregwa bifitanye isano cyane na Minisiteri y'Ingabo. Muri rubanza Kapiteni Penina Mutoni akurikiranyweho ibyaha birimo guha umuntu inyandiko udakwiye kuyihabwa no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe n'ufatanya mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni ibyaha ahuriyeho na Majoro Vincent Murigande na Kalisa Georgine. Kapiteni Penina Umurungi, CSP Hilary Sengabo, CSP Olive Mukantabana n'abanyamakuru Ndayishimiye Rigani na Ishimwe Richard bo bakurikiranyweho kubikitso mu guhabwa ubw'uburiganya inyandiko n'impapuro tangwa n'inzego zabigenewe no kubikitso mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe uko bisanze imbere y'ubutabera. Amakuru yizewe igihe dukeshiye muri fite nuko ibirego byose byo muri rubanza bishingiye cyane kuri Kapiteni Penina Mutoni kuko yakoraga mu ishami rifite inshingano mu gusabira amatike y'indege abakozi ba Minisiteri y'Ingabo n'abandi bashobora kugena. Ni amatike akoreshwa mu ngendo zijya cyangwa ziva mu mahanga ku mpamvu z'akazi cyangwa ku zindi mpamvu Minisiteri y'Ingabo yagena. Ni inshingano yakoze kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mpera za 2024. Bivuga ko Kapiteni Penina Mutoni akoresheje uyu mwanya yagiye agurira abantu batandukanye amatike y'indege mu buryo bw'uburiganya kuko atari yemerewe kubikora kandi nabo batari mu bagurirwa itike na Minisiteri y'Ingabo kuko ingendo bakoraga ntaho zari zihuriye no kuba Minisiteri y'Ingabo yaragombaga kubishyurira. Bivuga ko byakozwe cyane ku mukino APR FC yahuriyemo na Piramide mu Misiri n'uwo yakinnye na Azamu muri Tanzania. Kapiteni Penina Mutoni ashinjwa ko yakoranye bya hafi na Kalisa Georgine bashaka abantu batandukanye bashakaga gukora ingendo ngo bajye kureba iyi mikino. Nuko abafana benshi n'abanyamakuru bisanze muri iki kibazo. Bivugwa ko ubwumvikane bwa Kapiteni Penina Mutoni na Kalisa Georgine baje bishyurwa n'abantu bashakaga amatike y'indege kugira ngo bayagurirwe ariko amafaranga batanze ntaba ariyo akoreshwa ahubwo bashyirwa ku rutonde rwa Minisiteri y'Ingabo yishyurira. Aya mafaranga aba bombi bakiraga bivugwa ko bayagabanaga bakayakoresha mu nyungu zabo. Bivugwa ko mwibazwa umunyamakuru Ndayishimiye Rigani yavuze ko muri Nzeri 2024 yishyuye Kalisa Georgine amadolari 540 y'itike y'indege ndetse n'andi amadolari 100 ya visa. Kalisa yaje kumusanga ku kibuga cy'indege amuha itike. Ibi ni nako byagenze kuri mugenzi we Ishimwe Richard kuko yavuze ko nawe yahaye Kalisa Georgine amadolari 700 ngo amugurire itike y'indege. Bivugwa ko nyuma yo kwakira aya mafaranga Kalisa Georgine yayohererezaga Kapiteni Penina Mutoni. Ku mukino wa APR FC na Piramide bigaragara ko Ndayishimiye Rigani na Biganiro Mucyo Anta ubwo yari akiri umunyamakuru bishyuriwe itike y'indege na Minisiteri y'Ingabo. Rwanda yishyuza Minisiteri y'Ingabo amadolari 1013 y'urugendo Mucyo Anta yakoreye muri Tanzania yiswe umukozi wayo. Mbere y'uko atabwa muri yombi Ishimwe Richard mu kiganiro cyatambutse kuri SKFM wa 31 Nyakanga 2025 yumvikanye yemera iby'aya mafaranga aho yagize ati icyambabaje muri ibi bintu nge nagiye mu Misiri ntanze $1,400 by'amafaranga y'u Rwanda kubera itike y'indege yanjye yahagaritswe nongeraho n'andi mafaranga yanjye yo kugenda nyuma. Umunyamakuru arajya kubazwa ngo yishyuye gute kugera aho afungwa. CSP
CSP Sengabo yiswe umukozi wa APR BBW. Uretse aya mafaranga yakoreshejwe ku mikino ya APR FC yari ifite, amakuru avuga ko hari abasirikare n'abacungagereza baje mu Rwanda bava mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo bahawe amatike y'indege na Kapiteni Penina Mutoni kandi batabyemerewe. Muri aba harimo CSP Hilary Sengabo. Amakuru igihe ifite dukesha iyi nkuru avuga ko mu mpera za 2024 ubwo CSP Hilary Sengabo yiteguraga kuza mu Rwanda mu kiruhuko, yavuganye na Kapiteni Penina Mutoni kugira ngo amugurire itike ya Rwandair, ngo yamuhaye konti ye yo muri banki ayoherezaho amadolari 538 nawe amuhereza itike. Ibi kandi byabaye kuri CSP Olive Mukantabana kuko nawe bivugwa ko yaguriwe itike y'indege na Kapiteni Penina Mutoni ubwo yashakaga kuva muri Sudani y'Epfo. CSP Mukantabana yavuze ko nimero ya Kapiteni Penina Mutoni yayihawe na Kapiteni Penina Umurungi bari kumwe muri Sudani y'Epfo. Bombi ngo bahawe amatike ariko ntiyagurwa mu mafaranga batanze, ahubwo bagirwa abakozi ba APR. Kapiteni Penina Umurungi nawe ari mu baguriwe itike y'indege na Kapiteni Penina Mutoni. Aha ni naho hakomoka icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano Kapiteni Mutoni ashinjwa. Bivuga ko Kapiteni Penina Mutoni amaze kubona ko byamenyekanye ko Kapiteni Penina Umurungi atiyishyuriye itike, yifashishije umukozi wa Rwandair bakora inyandiko igaragaza ko Kapiteni Penina Umurungi yiyishyuriye. Undi musirikare uri muri uru rubanza ni Major Vincent Murigande, ashinjwa na Kapiteni Penina Mutoni ko ari we wamuhaye amabwiriza yo kugurira itike Sengabo na Olive Mukantabana. Bivugwa ko kandi yahabwaga imeri zose zisabira abantu itike bigashyirwa ku izina rya Minisiteri y'Ingabo kandi badafite aho bahuriye nayo. Naho chairman wa APRFC Brigadier General Deo Rusanganwa aherutse kuvuga ko uwakoresheje nabi umutungo wa Minisiteri y'Ingabo agomba kubibazwa, aho yagize ati Minadef niduha ingingo y'imari yo kuzamura abanyarwanda, nituyikoresha nabi tuzabibazwa. Niba hari uwo bahamagaye muri mwe kujya kumubaza niba atarabigizemo uruhare azagaruka. Ubutabera buratinda ariko bukaba. Abo byababaje mu byihanganire kuko ntabwo igihugu cyabaho nka bya bindi tuzi. Tugomba rero gucunga neza ibyo baduha kugira ngo tuzamure impano kandi tubikoreshe icyo byagenewe. Bari abagenzi banyu rero, reka twizere ko ubutabera buzabijyamo. Bashobora gutindayo gato ariko ndizera ko tugiye kubikemura neza. Nanjye nidukorane neza kugira ngo turindane neza ibyo APR iduha.